Hello, my dear friends. Welcome to my another episode of Trilingual Education. Sewaraho Wabi. Sewaraho Ambo. Kerekle yaktung pan hunetiro. Sewaro. What are you doing? I am peeling the carrot. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म गाजरको बोक्रा छिल्दै छु. Can a hen gezokpa? आंगा होला भक ठिक टुङ्ग्रो पल्ले. What are you doing? I am peeling the radish. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म मुलाको बोक्रा छिल्दै छु. Can a hen gezokpa? आंगा लाभक ठिक टुङ्ग्रो पल्ले. What are you doing? I am peeling the carrot. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म इस्कुसको बोक्रा छिल्दै छु. Can a hen gezokpa? आंगा इस्कुसे ठिक टुङ्ग्रो पल्ले. What are you doing? I am preparing leafy vegetable. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म साग केलाउँदै छु. Can a hen gezokpa? आंगा नुडी साग टुङ्ग्रो पल्ले. What are you doing? I am preparing cauliflower. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म फुलकोपी केलाउँदै छु. Can a hen gezokpa? आंगा फुङ्नेखी साग टुङ्ग्रो पल्ले. What are you doing? I am chopping garlic. तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? म लसुन काट्दै छु. Can a hen gezokpa? आंगा माखो हेगुङ्ग्रो पल्ले. Which fruit is this? Yo kun fol ho, kong yak tung pan o, hen mametu. Please comment. Comment गर्नु होला. Comment चोगेमे ओ.